Erega nawe udakunda ibintu byiza, nawe ndabizi ukunda ibintu byiza. Ikaze muri Sapa Rwanda. Sapa Rwanda dukora decoration, dukora sonorisation, dukora keke, dutekera ibirori bitandukanye, dukora service na protocol. Dutegura ibirori byanyu, dutanga kofi mu birori byari byo byose. Amakuru meza rero, dutanga amahugurwa kuri bandi bifuza kuba inzobere mu gutunganya kofi ndetse na keke. Mwadusura kuri www.sapa1.com. Dukorera Kicukiro ku muhanda wo kwa Gitwaza hafi y'umurenge wa Kicukiro ku kapa ka 501. Ako kapa kari muri parking. Ku bindi bisobanuro cyangwa mukaduhamagara kuri 078 18 22 66 4. Sapa Rwanda. Enjoy your mood. Dore diru hamwe na Sony Education. Sony Education ibazaniye diru nziza abifuza kwiga imahanga yaba bachelors, masters cyangwa se PhD, abifuza gukora, gutembera ndetse no gusura, mwese muhawe ikaze. Si ibyo gusa kandi Sony Education tubafasha kubukinga amahoteli, tukabakatishiriza amatike y'indege ku giciro cyiza. Mwadusura kuri ofisi yacu ku muhanda KN 70 mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Nyarugenge Town Building Center muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 81 67 28 46 cyangwa se 07 86 54 84 08. Contact the FAA. Hamagara FAA. Tell them some smart ass is flying a jet plane around out here with no lights on. Ubabwire ko ari ikigoryi kiri gutwara indege muri izi karitsiye amatara yayo ataka. Saa turabyumva. Vandi modoka yambwiye ngo nshaka amakuru. Drivers want. Nasanzira modoka yanditse muri Nevada. Thomas. Clean right. Twarwa n'umwe. Bwoko bwa Corvette ziyabana. Harya Corvette zo sa Chevrolet. Corvette ndumva nazara amashefurori anu mufite amafone mureba sheka ari nko kwihisha muri kaburimbo ameze nk'uhishe mu murimo w'ubunyobwa yihishe nk'urusanane nirwo ruhisha umutwe